Dialah sesane madurgamo hidup makudang-kudang soroh beburon. Ada ane galak, ada masih ane boh. Ada pengadag ne gede, ada masih ane cenik. Di tengah halasin tu ada beburon gede tegah. Awak masih gede. Malah tamu lele. Malah masih dante. Wih, dante ne kuning makemnya. Merasa tekan dewek ni andel. Merasa tekan dewek ni paling gede, paling situh, paling siteng. Setata yang ngewug di tongosen tu. Telah beburon apa bersat yang subuh ia tekung lewat. Sawireh ia demen nyacadin. Demen ngewalek. Kita masih demen nyakitin beburon ane sekancan tepukina di tengah alasin tu. Beburon itu sing adolen tua igajah. Ane jani igajah macepuk aja ikedi spirit. Duga si gajah kaluas ketelabah yang alih ya. Nepukin ikedi spirit ia metingah di carang kayu ni. Ditu lantas i gajah ngaukin ikedi spirit. Nunden ikedi spirit apang tuun uling carang kayu ni terus nyemah batis iya ni. Ya dia stun cerik ikedi spirit tusing jejejah. Tusingnya setinut. Tusing satinut teken pengidih ya i gajah. Cai gajah beburon gede, beburon siteng. Icang ngangkenin cai mulo siteng, mulo situh. Nanging do pesan cai nunen icang apang nyumah cai. Sawireh pidan raman icang botaya nuturin icang. Apang subakti, apang nyembah sane ngawin nang jagat ya ado. Hane tanane sane patut sumah sing adolen wantah ide sang yang widiwasa. Sing ado di cakepan ramani cang pacang nyembah gajah. Pokoknya cang sing nyak nutin pengidih cai ini. Gitu pesaut i kedisperit. Ningang pesaut ikut disperit buku ketu. Wih, kelintang gedeg yoi gajah. Cai beburon cenik. Bani mesantulan aja kai. Bayo tepukin cai. Ide sang yang widi kasing nulungin cai. Yen bo pesu pedih icang. Pokoknya cai jani tuun uling carang kayu itu semah kayak semah. Gitu i gajah memedih. Pokoknya cang singnya tuun apa ben nyemah cai. Gitu pesau ti kedis perit sane ngawinang sane ngaenang gedeg basang yoi gajah. Perjani tamu lele ngelilit punyan kayune. Kedeng ancito mebah meting-tingan punyan kayune pangsegange lantas punyan kayune di tanah ikedis prit yunang lah kampit ya mekebar ya kalau punyan kayune pungkat per ngejoh ikedis prit selamat bayone gajah telah karena suut ngabut punyan kayu. Tusing idang nyerihang ikedis prit lantas yang menjalan ketukane. Tujuan yo ane utama tu ni mula ketelabah pacang nyinem ye. Karena yo bok liwat bedak. Nah, nuju menjalan tu bien ya kecunduk ajak beburon cenik. Nepukin yo semut sedang nganong mamahan kalaboy kesong. Metakon yo i gajah.
cai beburon cerik barak apa kala bocong aja ingkig cai megandongan sing noleh icang liwat pantas nih cai mereren sembah kai gitu mulu pantas cai ini wak beburon cerik mulu pantas nyembah kaya ini paling gede di tongos dini gitu sumbung yo i gajah nengil ya semut terus jalan kitip sambil ngandong mamahan yo ke gua bo ngejang jani mamahannya ben pesuyo semut titik incik mentalang nih jap ben ngabo mamahan saja wanen cai semut ajak waki pas kene bertaruhnya kalau dini cai incik liwat mekajang mamahan tusing aturang sembah kan kai nah yen ketu bikas cai ini sinah bayo kal tepuk perjani gajah tamu lele nai gajah nyedot ya di telabah debo mapunuh iya lantas si muha ya semut ane sedang ngabawa mama pus mas leketik ya semut mamahan ya masih samrak sedih kingking ya semut soboleng tuni ya tuyuh mekajang mamahan di subana mepunuh mekejang samrag ane punuhan iya masih leketik joh karena si muh teken i gajah itu lantas iya mapinah minahang dayo angon lakar ngalahang i gajah yen lawan i gajah mesiteng-sitengan ngadokang bayu wakas bukalah apa bin semut merago cenik marosimu kena angin ling tamu lele ni kan bola ketik apa bin bakat ingsak nyak sinah kelebu di tanah itu ane sangat pinah-pinah hanganya pinah-pinahin tekan isemut sinami ya sedih kingking mantas lantas ya dayo di subanen nepuken i gajah pules di sisin kabah itu maro iyo nyalanang jani dayo ane subuh pinahin itu ingkik ya ingkik perjalanan semutan ngalih i gajah sana sedang pules di subane pak lantas iyo macelep kesong tamu lele i gajah di subane di tengah tamu lele ni ditulan tas yo ngintel sekereng-kereng nih semut ngintel tamu lele nih gajah ane ngeranang buburon gede itu cungklang bodang banding nanang sakit sing kodag meguyang carona ngasen ya gajah nanggahang sakit ditulan tas yo glur ngidih tulung Juru sapo siro jo wenten di tengah tamu lelene diolah sampun nang bancut urip titiang diolas medal ampun sakit nih titiang buku kene sampun nang bancut urip titiang jero gitu yo kasih sedih kingking yo ngame nunas tulung ngapang nyen jadi tengah tamu lelin itu apang pesu apang iyo selamat apang angkihane nu dawo kene yo genet sakit gitu ngerasanya i gajah karena tamu lelene gintel tekan semut di subane ada pangideh i gajah buku gitu lantas i semut pesu uli tamu lelene tengkecut yoi gajah
Cetetan ane pesuling tamu lelen itu untuk buburon cenik beburon ane simuh itu nih. Tuh ane ide hina tulung apa sing mancut uripna. Menkudiang rawas subuh pesu. Yo satya kan wacan. Yo lantas ngaturang suksemo. Maimuh nunas pelih kan pari laksana ane subuh liwat tekan ini semut. Uli sekat ento iyo mesmanya igajah menjanji tusing buin nakal, tusing buin ngadug-ngadug apa buin nyakitin beburon sanelenan. Nah, ditu teh lantas isemut ngemang igajah tutur. Cai gajah beburon gede. Saja wake cenik. Nanging cai sing dadi nyaihang, sing dadi mandingang. Gede cenik peturung lah kebisan, peturung lah kesaktian ditongosne soang-soang. Makejang bisa. Kalau Kang Wang batak ditongos yo pendidi. Nah ento teh jani icang mau pengidehkan cai. Caing lah kesitengan, caing lah bayu gede. Sing patut cai nyakitin timpalan nilanan. Paling melah cai bayu gede ngelah kesaktian, ngelah kebisan angon nitulungin anak.